A'r cyntaf yn mynd i rhif 4-3-1. Yr ail wobr i rhif 4-3-1. Nôl â ni i'r canol at gartre yr adran dy y Cobiau Cymreig. Ac yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, John Kirk o Brydfa Donis, yma yn Llanelwedd. Ar y brig ar hyn o bryd, i ni gweld o'n blaenau ni fan hyn. Dyma ni, fi'n credu mai Abergyfenni Catrin sydd fan hyn, Ie, Abergyfenni Catrin, o berchnogaeth y teulu Bat, yn cael ei dangos gan Jonathan Hill fi'n credu. A gen i gobeithio ar ran Jonathan Bat y bydd yn dal gafel ar y safle cynta. Y Caseg Fagu 4-7 mlwydd oed gyda'i hebol yw'r dosbarth, ac o'n i'n sôn gynne Beth am y defnydd maen nhw'n neud o'r ebolion yn y dosbarth a'r gystadleuaeth yma i gael sylw y fam. Ie, mae fe'n neis cael clustio mlaen wastad, a mae hi'n gwenu gyda'i clustio mlaen fel mai. Ond mae fe'n gallu helpu gyda'r ebolion wedyn i gadw'r clustio ymlaen achos bod sylw ar yr ebolion. A gyda'r dosbarth arbennig yma'r Caseg Fagu, mae y dyfnder yn y bola wrth gwrs yn un o'r nodweddion. Beth arall bydde John Kirk yn hwylo amdano fe? Fydd John yn edrych am ddigon o asgwrn. Mae'r het wedi diosg. Mae wedi gwneud ei benderfyniad, felly mae Abergyfenni Catrin yn ei chael gan pennal Welsh Comet fyna allan o gellu fach Sian, gyda Jonathan Hill yn ei dangos fyna ar ran y teulu Bat. Fi'n credu Jonathan Bat sydd wrth y rebol fi'n credu. Ie, ti'n crybwyll gynne yn ogystal â dyfnder i'r gaseg o achos bod hi'n magu'r ebol. Beth bydde'r nodweddion eraill bydde John Kirk yn hwylo amdanyn nhw? Digon o asgwrn a digon o dan. So dath y gaseg ma mewn, oedd hi'n hawlio sylw pawb, oedd hi'n symud. Bydd John Kirk heb os wedi moyn tipyn o sioe wrth popeth, a fydde fe'n disgwyl symudwr da, a mae wedi cael un fan hyn, fi'n ceri chwarae teg. Number 89 on behalf of Aberystwyth University, which is the Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences Award. So there we are then, class number 88, the junior approved mare class at this year's Royal Welsh Show. The winner there is number 1073, the Bat Family's Abergyfenni Catrin. Second is 1083, John Townsend with Synod Rose Diamante. In third, 1079, Julia and Victoria Kirby with Lyra Diamonds Are Forever. And fourth, RM and R. Davis with Howie Molly Malone. Ac felly diolch fawr iawn i Maria Costa a ran Prifysgol Aberystwyth sy'n myfyrwraig PhD a'n gyflwyno hoffion gan Prifysgol Aberystwyth i'r cyntaf, ail, trydydd a phedwerydd yn dosbarth hwnnw. A dyna ni felly rowch gymeradwyaeth i enillydd dosbarth y Caseg sydd. Nid ar chwarae bach mae cael gafel ar y garden goch a'r wobr gynta yn y sioe fawr. Ond dyna'n union nath Abergyfenni Catrin yn cael ei dangos gan Jonathan Hill fan hyn, a llawn gyfarchedig gwresog i deulu Bat. Yn ennill y dosbarth y Caseg Fagu a'i hebol gyda'r adran dy y Cobiau Cymreig. So first 1073, second 108. Well, Jonathan Bat of the Abergyfenni stud, you've returned to the Royal Welsh and another red. Where was that? Yeah, fantastic. Nice to be back in the cob ring with the mare. We've had quite a few years off with the mares, but yeah, this mare, we've just been waiting for her to come. She's still young, so she's got a lot more to come, but she's homebred, and we're over the moon to get a win today.
So what does it mean for the stud now, having a Royal Welsh winning brood mare? Yeah, well, like I say, the Cobs here are so special. We've been lucky to win champion year back in 2011, and there's no other feeling like it. It's just different gravy to some of the other sections, in my opinion. But it's nice to be back in there, and the mare gave a great account of herself. So put her back for a bit now and come back down. Well, many congratulations and good luck later on. Thank you very much. Llongyfarchiadau mawr.